Matatu manegedho yudo masira ya paya ma Narok Bomet. Kaluwore gi komanda mar obila ma Narok Rico Ngare, dereba mar matatu no bayo bang' tie gari no muoch. Ji ariyo e gari no noringo e kar thieth ma Longisa County Referral Hospital mar yudo thieth. Moko kuom famili mag ji mane masira no juko oseyango wedegi ka ji ariyo manotony medo yudo thieth. Ni shida tu kidogo imetokea, tuliambiwa ni taya ya gari libust na watu kadhaa waliweza kufariki hapo. Ndugu yangu alifariki akiwa anapelekwa hospitali ya Narok Sub County Hospital, so akashindwa akiwa karibu kufika hospitali. Ninawaambia hawa poleni sana kwa hiyo msiba.